گلی تماشاوانی می هجا خدا حسکه اموه قاسی پنجی دقیقی دیسا می بهفراد و برنامه کردی دا بهفرا بمینن دیسا وکا هرگاف ازو براک عبداللطیفن خدا حسبك دیسا رساله اینور جیجی کی مهم امی بخوینن و تماشاوانی خورا ایزح بکن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Peyven biçük. Ey birader, tecmin çend nasihata xwest. Jiber tu askeri bi temsilat-ı askeriye çend hikaye kinnik tev çend hakikatan bi nefs amra godari ke. Çimki ez nefsa xwe ji her kesî zêdetir hewce nasihata dibînim. Wextekî heşt hakikat ji heşt ayetê min îstîfade kirbû miqdarkî dirêj ji nefsa xwe ra min gotibû. Anha di sûretekî kurtik da û bi zimanê amiyan ez ê ji nefsa xwe ra bêjim. Kî dixwaze birawere bi min ra godarî ke. Îro xweda hez ke behsa me bi îzna xweda em ê behsa bîsmîllahê bikin û ji bîsmîllahê em ê dest pê bikin. Lêbelê di miqedîma wî da Hezretî Üstad Xwedê jê razî be tiştekî xweş dibêje. Eskerekî hatiye hinda wî û jê hinkî nesîheta xwestiye. Hezretî Üstad jî bi zimanê eskeriyê û bi temsîlatê eskeriyê hinkî mîsala jê ra îzah kiriye. Qasî heşt ayeta heşt mesela jê ra îzah kiriye ji wî sûbayê ra ji wî eskerê ra. İja qaydê Hezretî Üstad weraye Risale-i Nur ji nefsa xwe ra dinivîsîne ji xwe dibêje muxatebê wî ewil ew e. Ji wî eskerê ra dibe eger tu jî dixwazî bi nefsa min ra li van nesîheta godarîkî keremke tu jî di vê dersê da rûnê em ê bi hev ra vê dersê bixwînin. Ez jî vegerim ser birakê Abdülletîf gelo ka ez bipirsim ev eskerê mübarek ev ê xwediyê rutbe ev ê însanê baş ku li pey murşidekî kamil digere gelo eviya kî ye navî wî çi ye di kîja tarîxî da li murşidkî geriya rastê Hezretî Üstad hatiye û çi jê dixwaze birakê Abdülletîf jî bira bi zimanê xwe viya ji me ra beyan bike. Belê. Tabii Risale-i Nur'da temsilat ekseriyetle hene. O van temsili ki Hazreti Üstad Risale-i Nur'da dibêje. Evan temsila de hakkı veka dürbüne ki. Dürbün kurmancı da merve durbin. Yani işte ku durbün nezik dike yani. Merdibine. Merdibine manavi eve. Belê. Yani jiberved Risale-i Nur'da pır temsilat hene. Özellikle eve küçük sözde van peve birçok destete da tercüme van kitaba kiriye. Döeder da ekseriyete usaye. Mesela peva yeki da usad beje. Asker ki heye sernave reise ki diçe. O sernave reis ki diçe. Her köy deri hürmeteki mazın dibine. O herkes bir nave bir bu hatri bir reisi hürmeteki mazın jerdike. Yani temsilateki usa hoşik dibeje. Yani ev temsil aslında her insan eki ve temsili karahutte hacciye ve askeri. Yani ev asker insana yani. Evet. Ama ev çoğuleci ev dünyaya, ev sultancı Xwedê Teala'ya. Yani jiber bir meriv binave Xwedê bigere her köyderi demek ki binave Xwedê meriv her tevek derij meriv ra vedbin. Tevek mahluku mevcud ji binave Xwedê dîsa hareket dikin. Kul binave Xwedê çawa hareket dikin. Kuvvet avan, takat avan hindike ama işe ku ev dikin, şoğlu ku ev dikin, deneri işe van pır mazine. O bari mazın dikirin piştahu. O fakirin ama destevan tijene yani emare ki zengini bu ana huya dike. O acizin deneri mesela kuvveteki, kudreteki mazın nişan dedin. Demek ki evana tevveki necvanın, evana tevveki binave Xwedê hareket kin. Van mahluku mevcuda binave Xwedê ku hareket dikin ev kuvvet ve kudreti ev zengini tevc ali Xwedê daye. Ama evana jî askerê Xwedê ne? Em dixwazin fehm bikin evê ku hatiye hinda Hezretî Üstad esker kî weka ku mervê ev ya mervekî ku nêzî Hezretî Üstad Üstad jê bê ey birader
جیکی راد بجه Mustafa Hulusi abi mesela Hulusi abi malum etti Seyda vakti Hazreti Üstad Hazaru Nehu Bistu Şeşada çiye İsparta Barla çevi Nahya Barla sürgün olarak çevirdiri menfi olarak çevirdiri düğe zamanı da Hulusi abi Hudeyb Rahma Huşabke El Azzebiye vakti kuş askeriyeci emekli biye albay rütbesiyle emekli biye bir vakti küçüğe evi zatî ile ilgili deri yüzbaşı bir askeriyede bir histiye ki Üstad Hatiye ve deri hakikati halde Hulusi abi müridi Muhammed Küfrevi Hazretleri biye vakti ki şeyhi vefat giriye hostiye ki şeyh gibi bine de eğri deri de Şeyh Mustafa diye habeki zateki hebi Şeyh Mustafa şöyle gotne Şeyh Mustafa evci talebi Üstad biye Şeyh Mustafa hali ve niher diye goti ezitlebin ba Üstad Kubriye ba Üstad Üstad je farhas kiriye ve talebetiye kabul kiriye yani muhatabı kud Risale-i Nur'da ekseriyetle van asker kudübece yani birinci derecede muhatap Hulusi abi. Piştivici aslında emtevek muhatabı üstadın yani emtevek kud Risale-i Nur duhayının gerek merevci nefsa khura buhayına üstadcı üstad becedi. Beko ey nefsim ey insan ez nefsahum muradikim. Evet bu khoynacı gerekçe khura bu khoyna yani. O asker emtevin yani. Evet. Bırak Abdelatif ifade kirku ev biraderi kuatiye handa Hazreti Üstad o je khostiye ku inki Hazreti Üstad jira nasihat abke ya Hulusi abiye sala 1926 wanda المرشدك جاري راس حزتي استاذ هاتيه حزتي استاذ جيفان نصيحتها ليكريه ام جي ايرو كا حزتي استاذ قالوا لفي عسكري لفي مرفي مبارك نصيحتك هي نصيحتي ويتشوانه ام جي درس وي دارون لفان نصيحتها غوداريكن بيوا بچوك بسم الله ام جي بسم الله دا دسبيكن اوي بيوا ماك ام ايرو بحث دكن بحث بسم الله كا قالوا بسم الله يعني بنافي خدا دسبيتكم کا گلو مرگی کو بناوی خدا دست بتشتا که چقاس مرگی بختیاره چقا قنجه چقا قوتی دگره چقا برکتی دگره او ایکو نابین بسم الله نابین عسکری خدا نابین مأمور خدا چقا وانا دزراری دانه چقا ضعیفن چقا بیچاره نه امی خدا حس که جوی درس هانی آنا گش فهم بکن بسم الله سری همو خیر و بیرانه نخو امی جید سری دا دست بویکن بزان ای نفسی اف کلمه مبارک چوا نشانه اسلامیه وسان ورد زمان حال همو موجوداتانه گردخوازی زانبی بسم الله چه قوتک بداوینه او چه برکتک به پاشینه لوی حکایا کنکا تمثیلی نظر که گه بده او مروی سیاحت که دچولا عربی بدوی دا لازم و حوجه ناوی مزن عشیرتک بگره او تیکه و بین محافظاوی دا که جشر اشقیایان خلاص به اولنک احتیاجن خو دل قوی و سرفراز به اگنا نگره دب سر خو لمقابل دجمن و احتیاجن بشمار پریشان ببه بناو سیاحتک وها دمرف کتن دشتکی مشیان یک جوان متوازی اودن مغرور متوازی ناو یکی گرت اودن نگرت اوی گرت لسر هر دشت و چیمن و بریا بخیر و سلامت چو گریا اگر راست اشقیا کی ربر به دبه بناوی فلان سرکداری دگرم اشقیا داره نکاره zarar بده که دماته که و کونه کی بوی ناوی حرمت و اعتبار ددنه که جوی داره هاتا فهم کرن که بسم الله سری هر تشتیه امی جید سری دا دست به بسم الله بکن امی بحث هنری بسم الله بکن کا گلو وانی کو لگورا بسم الله حرکت کن کا چقاس بختیارن وانی کو لگورا بسم الله حرکت ناکن چقاس ضعیفن بیچارنه چقاس مغلوب دبن دشمن و احتیاج خورا خدا حسبک امی وانا جتماشوان خو هجارا به ایزاح خوشی امی هنکی ایزاح بکن براکی عبداللطیف تقاضی مشتبه پرسن اف کتبه اف بسم الله هم نشانه اسلامیه هم ورد زمانه همو موجوداتانه تمام موجودات ری عرده بزمان حال خو بسم الله بجن مرد بقي أفيا إشارته وإن من شيء إلا يسبح بحمده هر تشت يعني إنسان بقرأ حتى حيوانا حتى روجه حتى هيفي حتى ذرات كائنات
tamamı vana bizmanı hali xu bismillah bejin. Gerçi insan hem bizmanı hali xu hem bizmanı qali xu beje. Levan mahlukatı kuzmanı vanı devi vantine be bizmanı hali xu bismillah bejin. İja Hazreti Üstad serve bismillahı bahsa zamanı hal dike. O misaleki de evi ki diçola Arabi bedevi da dare. Evya gava ki mezini aşireteki nave yeki pera hebe o biyeke ve giredayı be begotun ki evyaj aşira falan kese ve çağı eşkıyayı teni peşavi kes ne vere je haberde kes ne vere tekiliyi be çünkü aşiret tırsın aşir dava khune luamke beje nefereki min askereki min leşkereki min hatta hindave o ve le ta'dayikir yahud ji ve yüküşt ve çağı ev aşir ev dava khune luamke jbervi havay jtırsa ve aşire ne verin ev merve ki bu aşire ve giredayı be ne verin je haberden hatta jera hürmetkin jera ikram etkin ihtiyacı bit kadinen lebele merve ki به عشیرکی و گریدای نبه به خودی به او مرد پریشان به و دوی چوله دا گلک پریشانیت سریوی کرم که بزمانی خو تجیویا ایزاح بکت خوازی ام گوداری Seda havete izah kirş ko nişana İslamiyet Bismillah. Yani Bele. Müslümane ki her hali ko, ahvali ko, vaziyeta ko, her tiştivi de gerek Bismillah be. O seri her hayru bereye gudbeyce üstad. O mahlukatun mevcudatı bir zamanı ko. Yani hinki hene bir zamanı hal dibecin, hinki bir zamanı kal dibecin. Mesela bir zamanı hal çava dibecin. Hazreti Üstad öderde izah ke. Mesela evan dara. Dinleri seda kok evan aynı vaka hevrişmeyene. Yani usa zayıfın, nahifin, be kuvvetin ama dinleri van kok evan kuduçe bine arde. Evan divan çiyaya da, divan kevra da, divan zinara da dinleri van evkirne, perçe evkirne. Koltukun dermas mı? Koltukun dışına aynı vakit merib matkabe zor koltuk avan kevra. Neri van kok avanı usa nahifu zayıf neri duyada da çune. Demek bir lisanı hale hu çil bece ev kok avan dara dibe bismillah. Ana mesela şehre Diyarbakır'da merib keve vesaidet keve trafik etti. Neri polise ki emniyeti goşeki da runş diye evi trafik polisi. Dinleri sadece destek husat ke. Bu destek husat ke yani bir zıvırın. Dinleri araba tevveki tevi şoförü hu zıvırın. Yani teşkil desteğidatine. Yani evya mesulü emniyeteye polise bizmanı hali xu zamanı hali hudbece yani daviyamda kuvveteka mazın heye. Bu haberam dikin bikin. Lakin ceza ki lüve biberim. Yani zayıfe fakat daviyavi da kuvveteki mazın ko heye herkes haberavit ke. Aman kokevan darajı aynı vakavi polisi. Zayıfın fakat bu kuvveteki mazın daviyavi da heye. Yani kuvveta kudreti ilahiye. Binavi Xwedê ku hareket ke awan zinara, awan kevirat nêrî wisa şah kiriye. Tevekî kul kiriye û çûye yani. Binavi Xwedê hareket ke. Hakeza em bibêjin van dara havîna dinêrî mesela cî yoga Diyarbakır'da. Sê me, çar me, pênc me awan pelê wan dara qed ew nabin. Yani hişk nabin. Yani naşewtin. Ava wan naqede. Halbuki mesela merif cileki çıkak kalıncı düşo neril bertavi nava saateki da çavad be yani zuad be. Yani fakat neri van da pelevan dara zuan nabın. Demek ki avan pelevan dara bilisanı hale hudbejin Bismillahirrahmanirrahim. Em bejin ban hayvana mesela dünyada avkas insanı akılmend hene, zeki hene, kabiliyetli hene ka avan camira karın grameki hüngüv çekin. Grameki. Nerini karın çekin. Fakat neri meşeka biçuk dedinleri büyü hale koy perişanı şerpeze de tevveki çiçek adıgara dikija çiçek ida maya hüngü hebet neri jüedere digre o hüngü veki usa çedike ko Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam diyece je hafte derdira devaya. Demek ki evi hüneri ne evi meşeye? Evi hüneri daviya ve meşe de kudreteki ilahi heye. Kudüspere ve kudreti büyük şekli. Mesela insan avkas seri vanmazından meciye vanaya, akli vanaya ne karın çekin. Ama ve meşe dinleri çetke. Ciberi mesela Kur'an-ı Kerim davusad bece. Ve evha rabbuke ilen nahli en ittehiz minel cibali buyuta. Hazreti Üstad Hodece Razibe evi ayette tefsir dike
دبی اوه میشه سه جهت دا معجزه خوده چوا دبی وی سری وی بچوک خوده پروگرام هنگف خستیه سری وی بچوک Ve برنامه ve خصوصی برنامه mesela rüya arde da bahar da disedu penci hazar çiçek tevveki tozavan tevveki maya hıngıv juan digre dine hıngıv çetke halbuki dinleri ne akli ve heye ne şuura ve heye ne ci kabiliyeta ve ne ci xondiye aynı ve meşe mesela dibe mida ve meşe xode giriye kazana ki vusa hıngıv diyor derdat pişe da aynı mida ve da neri ciye zehiri heye o zehiru vi hıngıv için lava hevnak hevin yani bir büyük şekli demek ki tebek mahluku mevcut işte icraatı evdikin merluan dinere kabiliyet avcı bir işaretini demek ki bismillah diyeceksin demek ki nave xode hareket dikin ki vi icraatı merjuan dibine yani بله هات فهم كرني كو دفي درا دا حضرتي استاد بدليل عقلي مثال كيتينا افي كتبين بسم الله افي كنابين بسم الله يعني افي كتبين بسم الله وكان مرفكي كو دچولا عربي بدوي دا درا ونافي مزني عشيرتكي بيرايه اويا ج عشيره خو قوتكي مزن دغرا بخير اوي سرفيراز دبه دوان چولا دا دمشه اشقيا نويرن تكليف بن o gavat keve kol monajera hürmetkin hama merveki gavak be aşiki ve gredai nebe o navi aşireki pera nebe be xwedî be bi serê xwe be o diçola Erebê bedewî de here ji ber ku qûwetekî mezin li pişta wî tune û ihtiyacî wî jî pirin ew meriv diwan çola da ew ê gelekî perîşan bibe tê femkirinê ku dunya jî hawê ku te cakî îzah kir dunya jî çol e ev ê dunya jî weka wê çola Erebê bedewî ye eğer insanekî navê mezinê eşîreta ku xweda ye Bismillahî nebêje o navê Xaliqê kaînatê negre destê xwe ne be eskerî wî ne be memûrî wî ew meriv ê weka wî merivê bêxwedî di vî çolê da ew ê perîşan bibe û ew ê gelekî eziyet û cefa werin serî wî lê belê merivî ku bêje Bismillah bibe eskerê xweda bibe memûrê xweda û li ser nav û hîsabê xweda birêda here ew meriv ew ê li dunyayê serfîraz be di vê çolê da herkes ê jira müsexer û bindest be belê hema ew meğrûr edin di hemû seyahetê xweda wisan eziyet û cefa êdî nayê tarîf û saliqdan her wext û her dem dilerize ditirse li hemberê her derî parsek û bipirse hem rezîl hem rûswa bû yani hat femkirinê ku di meriv ketine çola Erebê bedewî yek jê navê eşîrê girtiye yek jê navê eşîrê negirtiye ê girtiye serfîraz biye ê negirtiye rezîl û rûswa biye pekî ev ê misalê ji bo çi hezretî ustad dibe nexwe ey nefsa mina meğrûr ji nefsa xwe re dibe ey nefsa mina meğrûr tu ew geştvanî yani tu ew elê seyahetê ew ê ku seyahetê dikî saîh tî tu ew geştvanî ev dunya jî çol e acizî û feqîriyên te bêhedin dijmin û ihtiyacên te bêjimar in wekî wisan e tu jî navê malikê ebediyê vê çolê û nîşana hakimê ezeliyê vê deştê bigire ji bona ku tu ji parsekiya cîhanê xelas bî di muqabil teşqela da bila perwa serfîraz bî yani misala ku Bismillah dibêjin û misala ku Bismillahê nabêjin weka ew merivê ku dikeve çolê û mezinê eşîretekî pêra heye û êdinê pêra tune tê femkirinê ev ê ku pêra tune rezîl û rûswa dibe ev ê pêra heye hürmet û îkramekî mezin digire tê femkirinê gere mutlaka di vê dunyayê da îmana meriv gere bi xweda hebe û gere meriv bi xweda ve girêdayî be eger xweda ête be her tişt ête ye Seda yani ana mesela dünyada da yani mahluku mevcut o tebrik diyeceğim Bismillahirrahmanirrahim. Yani insan ki mümin ya ki fasık facir veya kafir dünyayı da evi Xude baş nasip etti neril gora ve huzur ki mazın zede dünyayı da Xude kalbi mesela dünyayı da pır musibet hene pır hadise hene pır tişt hene ku alakadar dikin yani mesela emi bejin mirin emi bejin ihtiyari emi bejin nekhoşi emi bejin hadise emi bejin deprem zelzele evan nekhoşine ku bejin meriv dukujun yani mesela van mikroban hal mesela iman emniyeteki çavadı demeriv iman emniyeteki usadı demeriv ku meriv zane dizgini her tişti hefsari her tişti destek Xude daye emji abdê Xwedê ne el gora el ser navê Xwedê ez hareket dikim ku bi emrî wî bi müsaada wî
خدا مصیبتی گیبدن سریم سرچاویم çünkü şu embejin malikül mülki yetesarrafu fi mülki keyfe yaşa malci mülkçi her tişte Xodayna Xoday kudamın çava şükür düküm vakti kucmu bistineji gerek sabır bikim büyük şekli saadetteki huzureki mazın ve dünyada imanı da haye baveriya Xoday da haye ya ki baveriya Xoday pertine be çavaya li karşı her hadise dıtırsa li karşı her musibeti dillerize çava em bejin mesela ku nexweşîn tê tu nêrî ji mirinê wisa ditirse ew ê nexweşîna wî dibe diqat. Wextê ku Xwedê mesela em bêjin ewladekî dabê çawa memnûn dibe. Wextê ku jê bistîne tu nêrî qiyametê li serê xwe ew tîne serê xwe. O wextê ku mesela em bêjin li serê esmana em bêjin stêrkekî ku wisa nêzê dünyayê hat tu nêrî dîsa jî ji tirsa xwe ji dünyayê nigare lezzetekî bistîne. Wextê ku depremekî çêdibe tu nêrî dîsa. Yani ji ber vê ew insanê ku baweriya wî bi Xwedê tune ji her hadîsê, ji her musîbeta, ji her musîbetê dünyayê pir ditirse. Yani ji ber vê ew ê küfr û delaleta wî di dünyayê de jî serî wî belaya, li axiretê jî serî wî belaya. Yani ji ber vê mexlûq û mevcûd tev dibêjin bismillah, gerek em jî bibêjin bismillah. Gerek em jî ser navê Xwedê hayata xwe derbas bikin. Em ser navê Xwedê hayata xwe derbas nekin, rezilîkî mezin ve dünyayê li pêşa me heye. Belê. Misalekî me got, misala ku merivekî diketin çola Erebê bedewî, yekê navê eşîrê digirt, yekê navê eşîrê nedigirt. Ev ya delîlekî ji wan delaîlê eqliyê ku Hezretî Üstad Risale-i Nur da nîşanda. Delîle didoya em ê bixwînin, îjaka ji delîla didoya radibêje çê. Belê, ev kelîma bismillah, defînekî mübarekê wisa ne, belengazî û xezaniya te ya bêpaşîn girê dide bi wê qudret û rehmeta bêdawîn va. O wê belengazî û xezaniya te dike herî şefaatkar û mehdervanê hêja li dergahê Xwedayê Qedîr û Rehîm. Ev bismillah tê femkirin ku ev bismillah bi destê însan digire, însan dibe dergahê Xweda. Çimkî însan da daha birînê bibîn hene, daha birînê kûr hene. Yek jê ku însan aciz e, yek jê însan feqîr e. Aciz mana bêquvvet e. Feqîr e mana ihtiyacî wî pirin, muhtacê wan ihtiyaca ye, lêbelê mal û milkî wî jî tune ku wan ihtiyacê xwe bicîbîne. Hem aciz e, hem feqîr e. Îja gava dibe bismillah û xwedavê dergahê Xweda ew aciziya wî ew feqîriya wî li dergahê Xweda jî ra dibe şefaetçî. Wî davê dergahê Xweda. Wê çaxê bi xêra wê ecz û feqîriya xwe û ku dest davê bismillah bi quvveta Xweda ra, bi qudreta Xweda ra dikeve îrtîbatê, Xweda jî lê mêze dike ebdekî zeîf, bêçare, feqîr, muhtaç, xwe avêtiye dergahê wî. Xwedayê Rehîmê Kerîm jî lê tê şefqetê destê xwe davê jî wî davê dergahê xwe. Tê fehmkirinê bismillah dibe weka kilîtekî, weka benekî meriv bi xêra wî digîje dergahê Xweda. Eger wê bismillahê tune be, di devê meriv da ji devê meriv dernekeve, wê çaxê wê aciziya meriv, wê feqîriya meriv da dimîne, weka daha birînê kûr yanî ku însan da o însan jî xwediyê wî jî tune. O Xwedakî jî tune li gora îtîqada xwe xwe bavê dergahê wî û di wê acizî û feqîriya xwe da wisa belengaz dimîne. Yani belê ev kelîme defînekî mübarekê wisa ne belengazî û xezaniya te ya bêpaşîn girê dide bi wê qudret û rehmeta bêdawîn va û wê belengazî û xezaniya te dike herî şefaatkar û mehdervanê hêja li dergahê Xwedayê Qedîr û Rehîm. Tê bêjî vir. Seda o hadis ki bece el fakru fakri. Belê. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam usad bece ez fakiriya xwe iftixar dikim. Belê. Yani demek ki fakiri meriv de fıtratê Xuda da ewa Xuda de vücuda Xuda zanı be meriv li karşı ve fakiriye xwe davece dergahê Xwedê. Xwedê belê. Yani demek ev fakiri dibe veka güleki Muhammedi yani. Meriv ve fakiriye ser marifeti devam dike. Yani demek ki bir şekli yani acizu fakiri de ruhi meriv da heye. Fakat bu aciziye fakiriye ji meriv ji ali ki da Xudavece dergahê Xwedê ji aciziye ji meriv dispêre kudreta Xwedê. Yani her du jî dibin veka gulekî Muhammedî yani fitratê meriv da yani. Belê ew merivê bi vê kelimê tev digere, ew merivê bi vê kelîma bismillahî tev digere, wekî ew meriv ku li esker qey dibe.
بناوی دولت تفدگره جتو کست منت ناکشینه بناوی قانون بناوی دولت دبی هر شغلی که دو مقابل هر تشتی دا بسبب تحمله بله yani hat faham kirne ku askereki gava dara merid mezat ke ku askeri gelek hünermende ve kuvvetu kudreteki wiheye halbuki الجورا ظاهر حال مرف سيلك اللي تخي شفت حفت كيلو يا ضبي يا نافي لبالي ما شاء الله قوته هناك يساهيه مرف قمتشكي خل بردق فيله مرف نبيل البرد دست خب لينكا ثيف عم كرنيك او عسكر بسري خوننا خد سبيرا قوتها كي مزن اوردي كي مزن عسكر ولا اشكال كي مزن هي نب قوتها خويا بسري قوتها خو بمينه هفالو هم صالي ويك قوتها ويقام دي بنقلم برن نكرت تشتكي بك ها تيف عم كرنيك ميركي بسم الله دبي معنى دبا عسكر معنى كذا اورديا خدا لسر نابو حساب خدا حركتك لوما ميشكي ذكارة قصر فرعون خراكه بخيراوي بسم الله ده تاريخ ده قرآن قطعي إفادة ده بعص الطير أبابيلك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني يكجي طير أبابيل يكجي فيل أصحاب فيل ما شاء الله طير أبابيل شباك بسم الله بنافي خدا بعسكري خدا والحاصل فيل أبرهة ملك حبشة دخينا خواري وعسكري ولشكري بريشانتك حتى رفي دزفرن بآلية حبشستان و دفش خراكرنا كعبة برددن تفهم كني كمر عسكري خدابة مسألة قذا تدي بزمان التركي كو أستاذ بي أيار الله يبولدنسا بتون أشياء سندرجر تخدا زفت كربة هر تشت إتيا خدا هي غم تنايا أفيا زمانك كردية وحقيقتك برمزنة خدا جي رازي به أستاذ فان مثال قال لك خوش جمرة بيانتك بله أمي بيجن حقيقتك مزن مرسري دا قوت تمام موجوداتا بزمان حالي خو بسم الله بيجن براوي سانه بله شوا ببيني تك مروك هات تمام اهل باجر بدار زوره شان دجيكي لوي دا خباتي بشك وبشبه دزاني كو او مرف بناوي شخصي خو بقوته هنري خو حركت ناكه بلكي او عسكر كيه بناوي دولة التفدقره خد سبيرا قوتها بادشاه عيني وسان هرتش بناوي حق تعالى دمشنكو وان طوفو حبكن وكي مسقال الزران للسرسري خو داري مزن باردكن او باري وكي تشيايا راتكن يعني افي دليل عقلي دليل كي قال لك وشا براكي عبدتي بزماني خو Proxaş bu sedahavete izah kirs. Yani askereki göre gündeki emi bejin. Evi van günde tedeki topbuke. Halbuki asker emi bejin yek ferdeki vahide yani. Yani kuvvetler huttenni beni galevi icraat ibke. Fakat binave askeriye de çek gün tedeki millete top dike. O herkesi haberavi dike mecbur evi top be. Dibe aynı vaka ve misale emi bejin dendikeki. Çıka aciz fakire dendika hejire. Fakat neri dareki kasi çiyaki daniye serserehu. Yani demek ki evci ne kuvvetaviye yani. Evci zayıfe fakat kuvveteki mazın sersereviye. Demek evci binave khode hareketlik yani. Yani cibervi demek ki tebek mahluku mevcud adamları binere aynı vaka ve misale pır misale. Ana şu Hazreti Üstad izah. Evan misal edinici beje. İfade misal edinici beje. Yani beli. Nahu her dar bismillah dibin. Her dar bismillah dibin. جفيكيا خزينة رحمته دست خود تجدكن جمرة دزجه داريتكن. يا دزجه داريتكن. هركز زانك أويا بسم الله دبيجة أو جواك أويا عسكري نفس الخوية. نفس الخوية. أنا سيدا مثلا أمي بيجن داري هجيرة veya داري تري. Hazreti Üstad Usad beyce de bir roki mil dare kittirin mil meyve kini hert min hert qalın diye yuqasid tilya seyda. Qasid tilya qalın diye meyve hebun. Dibe mi goşiye ve jimard goşi. Dibe sedu penju penj hab goşil ser hebun. دریم گو عجبا گوشی کی دا چند حب تنوی هنه چند حب لب تری هنه موانجی جمر گوشی کی دا 120 حبجی لب هبون دبی داویه من هنگی تفکر کر مگو اوه دارم میوه کو قالندیا و قاصد تلیه devamlı وکا چشمه کی وکا کانی کی شربت جیوره devamlı وکا کانی کی کو شربت جیوره devamlı جیوره دیسا
ancak kafi kıyma avkas goşya avkas libat ke. بله Halbuki dibe vakti kutul koka ve bineri mesela havine diye memleketi meda. Neri her taraf bakar agrit beketiye. Usa germ رطوبت و شلایی کی تتنه rutubet şilayı gitti etine koka da. بله Merve hendre daravi dinere daravi da iştiş gitmiyor. Bele. Ama goşya dineri belki kay aynı davi avi da çeşme ki heye. Kani ki heye devamlı şerbet de hendrevi. Bele. Dibe hakikate ve mane nehert ve subhane men tahayyere في صنعه fi sun'ihil ukul. Ukulu. Yani evan sanatı khode merv kulvan nere akli merv hayret edad mine Bele. yani. Merv gayri ihtiyari Allah de beje. Khode de beje yani. Bele. Yani jber evan dare meva bilisan halehu de bejim bismillahirrahmanirrahim. Yani evan icra evan goşyan necmene. En perdekine yani hakikate halde jime ne binin yani. Veya mesela Hazreti Üstad misal ekidine ecid beje. De mesela van lemeje beşa veya Bele. van peteha. Bele. Dinleri kasi ben ekeseyla kalın bu navan ama beni evi beni çar ali çu o her çar ali her cebeşeki 100 kilo 8 kilo çir kilo da her habeki hindri van bugü veşi belki kasi teneke ki ev şerbet joan deri. Bele. Etul koka dinleri koka da tır rutubet ki şilayı gitine yani. بله Ha demek ki lisanı hale hoşut veje. Dibe Bir bismillah. ezbina ve khode hareket. يمكن بله Yani dibe bismillahirrahmanirrahim. Manavi eve yani. بله هر بوستان بسم الله دبي جمتفقا قدرتا خدارا دبن سيتل رنگا رنگ مختلف قالك تعامل باللذات تب هفرا تقدر تبجن هر حيوان مبارك وكي چلكي وكي دفي وكي مشني وكي بزني بسم الله دبن جفيزا رحمتي دبن كانيا شير جمرا بناف الرزاق غداء وكا آفا حياتي قالك لطيف قالك نظيف تقديم دكن her Seda çere ezbeni ev mevzucu pırtışki mühime. Bəli. Hazreti Üstad evyacı pırhoşik izat geldi. Ve mesela avan meşina, van bizina, van çeyleka. Bəli. Veya van yani deyam embebejim. Bəli. Avan şiri van beş köylerden. Dibe ev şir, jinaba khoyne, jinaba fışkiyetti. Bəli. Cüve derette. Fakat dibe ne rengi khoyne, ne bina rehe. Fışkiye bəli. jenay. Jenay, Dibe bəli. jinaba van halis, temiz, safi, mukaddi, temiz bir şekilde dibe cüve derette. Halbuki mesela neri avan hayvan acı çıka acizin, çıka cahilin, çin, nezzanın. Fakat evi şiiri neri juan kanalı kutte ne bina reheceti ne rengi khoyne ketiye nabe. Demek ki evi hali evi icraat izi. Demek ki avan bizina, avan meşina, avan çeleka bilisanı hali hudbejin Bismillahirrahmanirrahim. Yani bir işe gundme da binin avana ne icraat emene. Ab bina ve khode memure khode ne khode bir vesile me daviye da rahmet da ev dişine yani. Bilisanı hali hudbe Bismillahirrahmanirrahim. her çere, her dar, her giya koku damarı vane nermi ve kevrişim Bismillah dibin kevru xwaliye aşk kol dikin derbast bin tera binave Xuda binave Rahman dibin her tişt misakher u amoş dibin jera Ya. vana jiwan rehi vane ku vaka peli hevrişim yani vaka rehi hevrişim teddi desti xud teve o tli müzet ki kevir ki girtiye kul ki yed uyara derbast biye tedbi biye gopale Hazreti Musa druve van tişte garibe ku ana dindre ardi da kevin ardi Sondaj. Van sondaj mazın druve van petkeve halbuki tli mezet ki yani ev rehi dare ve kuvvetu heneri tiratine yani üstad dvrda dbeje avad be ey insan akli khub da seri khu tgava mezet ki askereki leşkereki bitene gündeki haniye bine xıstiye bine mahiyeta khu tbaz zani ku ev asker neb seri xuya خود سپیره قوتا اردی کی باز زانبه که وان ره دارا اوه نرمک که دندره وان کفری عشق دا که قل دکن درباز دبن تزانبن اواناجی نبسری خونه اردی کی هیا که وانا خسپارتنه وی داری اد وی داری دارن بله دناف کفرو خولیا عشق دا بکمال راحتیه بلابونا کوکه دارا اد بن عرده دا فیکی گرتنا وان جمرا چوا شاغوکو گلی بلاد من العسمان او فيكي دقرن ددن دستان هم دو مقابل شدتا گرميدا بمرور زمان تحمل شليتي وشينيتيا بلان سيلكي خوش دقرن داوين دوي طبيعت پرست زور او وان پیچي خوي توش دقرن تخن چاوي واني كور او دبن و هري گرمو عشقيا ون پي باورن اوجي لبن امر دمشن كو
وان دامار نرمي وكفريشم هر يك وكا تشوفي موسى عليه السلام امر آيتا فقل نضرب بعصاك الحجر بجيتين كفر قلتكن Mesela mucize kudbejim mucize ne ku tane van peygambera ku xode mucize de xistiye destevan. Evji mucize ne? Mesela Hazreti Musa ku mesela gopale xul arde xistiye çava dozda habkaniya der xistiye. Ev ya mucize raste. Fakat hakikate halda ana hale hazır dırriye arde da tevveki her ci mucize merv karabibine. Mesela Hazreti Üstad işte kudbeje bana tevveki mucizatı xodene. Evan dare koke dara embejin veya koke evan nebatatı usa zayıfun nahif. Tedneri mesela vaka hevriş mene. Fakat avci aynı vaka gopale Hazreti Musa tedneri arde kul dükünü düşün yani. Demek ki evana mucizene. Ve evan dare aciz nem menastikin. Mesela em bibêjin darekî sêda li ser wî şeftalî heye, li ser wî em bibêjin mûz hene, li ser wî porteqal hene. Di nêrê rengê wê fêkiyê li gora çavê me hatiye çêkirin. Li gora çavê me rengekî dane wê meyvê. Di bîna wê di nêrê yekî ku pozê me yani poz meriv çawa ji bîna hez dike, kîja bîna hez dike li gora wê bîneke xweşik dane wê meyvê wê fêkiyê. Di nêrê li tama wê li gora zimanê me ye. Nerin de hindri da gıda hene meriv xwedî dike wan gıdaya meriv dixwayine dixo vücuda meriv pe devam dike halbuki til darê di nêrê dar haya wê çavê me tune nizane çavê me çi hez dike yani li gora wê rengekî çawa bide veya dar em bibêjin haya wî pozê me tune haya wî jî zaiqa me tune ji tama devê meriv tune haya wî ji bünya meriv tune mesela em bibêjin van dara zivistanê portakalu limona digirin tedniril portakalu limona da dibin C vitamini heye seyda vitamini C heye kumerev dukhayine dukho ev C vitamini vücuda merev da germayı ziyadet ke mesela emteni havine tedniril havine da jikhode avan lema jebeşi usam mazın xistiye buan gredaya duan jebeşa da dibin 0 kalori heye 0 kalori. Yani çi demek yani? Vakti ki melev cebe şu petiha duho vücuda melev germaya ve hingi tine bir şey da. Yani melev usaper rahat be yani germaya vücuda melev zeden abi. Hakikaten halde işte van mesela van cebe şavan limonu portakala van daru van nebatata ku çevkin gerek mutlaka vücuda melev zanı bin. Vücuda melev dikija mevsimi da dikija zamanı da ihtiyacı bir çehye kija gıdayı gerek de hindirivi yani adeta qasi ilahi ki gerek ilmi van hebe. Etinleri van dara avan nebatata ne ilmi van heye ne idrak van heye ne irada van heye ne kudret van yani acizu fakirin yani. Ama eseri icraatı van dinleri ne işe aciziye fakiriyene. Hazber bi demek ki evana bir seri khu iş nakin yani evana bir nave khode İştiğin kudben Bismillahirrahmanirrahim. Yani hakikaten Hazreti Üstad'ı kainat eden mucizat-ı Khode de her cihda nişan-ı merevde de. Demek ki bir manay merevli kainat evine resede demek ki ibadet de ne olsa bir tefekkürü saatin hayrun min ibadeti sene. Saateki merev tefekkür bike ve merev saleki van lemeje van ibadetin nafile ku emjer dibejin van ku ne ferzin merev bike qasivi khairu khaireki mazin merev digre inşallah. Bele. Ovan pele nazik tenike mina pele cgaran her yek vek azay İbrahim aleyhisselam lehembere ve germa agirdi pişkine ayeta ya narukuni berden ve selamat khuynin. Bele. Vana esas emvi mesele ku top ser hev bikin gelek xoş bibe. Yani dve misale da hate gotin. Yani emli mezetkin ku pele dari o çıglıke dari. Çava hava biçir rahati belad be. Aynı bu rahatiye rahi dari dnava kevre aşkda dnava khaliya da bu rahatiye belad be. Yani tel hava mezeki tel joda mezeki. Ev pele dari ev çıglıke dari. Çava rahat belad be. Aynı dibine arte daji we one rahi dari kuvaka hevrişmin nermikin o dindre ve kevru khaliye aşkda bu rahatiye derbas bin tera. Ev hale dari bi zamanı hale xu sileki xoşik davet deve tabiat pereste zor o peçi xud xaçave vane kor o jwanat be ka wed gotin dünya tabiate
وندبين دنيا طبيعته كات طبيعته من ره داري لكما وفي كبري اشك لكما قالش خو از تشخ بينخم لي مع الاسف ازوالي ميزاتكم كو از لتخم قلتكم درباسي ويالي دبم تفهم كرنيكو از نبحم دي خما از بسم الله بيجم اوان بلي داري كو هر يكي وكا اعزاي ابراهيم عليه السلام لهمبري وي اغرك اغر لهمبري وي روجا کو آگرت پشقینه تدبی قی اعزای حضرت ابراهیم کتیا نوا آگرت چکی پینابه خدا گوتیا یا نارو کونی بردن و سلاما یا آگر لسر ابراهیم بجمده تدبی قی عینی او اعزای داره وان پل داره بونه اعزای حضرت ابراهیم تدبی قی وی آیات تخوینن والحاصل اوان پلاجی نازک نازنین و سبشینیتی بمها بروجا بحفتا و صادمینه اف دار هم بالجورا كوكا خو هم بالجورا بلي خو سيلكي ادبي دافي فان فيلسوف بادب ابي انكار خداتكن او كتير دافي وان دبي الدنيا تبعته افيا حال داري سيلكي لونتخ والله زماني بري جبت شان سال بري فاني كنت قلت الدنيا تبعته مرد كوتشي Diyarbakır, İstanbul, Ankara'da derbast bun ama dükçeki da merit karbu çen haba jwana peyda krana. Fakat hamdü sena şkodara buna qara bursa. Ana peydan habe. Yani ve küfra mutlak ve zendikayı de Türkiye'de hamdü sena şkodara bin nura Kur'an'ı ki Risale-i Nur'da tecelli kiriye mirine vefat kirine cenaze vanjil dünyaya nemaya hamdü sena şkodara ام خو پر بختیار دبینن حتی ایرو در ارکان تلویزیونی دا و وان حقیقت قرآنی هم به زمان ترکی هم به زمان کردی جتا ماشاوان هجارا ایزاح دبه مادم هر تش بسم الله دبین بناوی خدا نعمت خدا جمراتینن لازم امجی بسم الله ببیجن بناوی خدا بدین بناوی خدا بگرن و لازم ام نگرن جوان انسان غافله بناوی خدا نادن يعني تفهم كني كو تمام ذرات كائنات موجودات كائنات بزمان حال خو بسم الله بيجن حتى دار بسم الله دبي جمرات بد دزگهدار او وان فيكيا بدست خو نازك دريجي متكه حتى بوستان جمتفقا قازانا خدا دبه وكا سيتلكي او جمرا خوارنا تدا دبجينه حاضرت که چيلك بزن وان دواري كهنه وانا دبن كانيا شير لسر ناوي حساب الرزاق كريم و آوا حياتي جمرا تقديم تكن وانا تف دبن بسم الله لوما ام جيواني كو نابن بسم الله او دسمجا وانتنه انسان طاهر ننن نجس و قريجن ام جي گرج دستي وان نگرن اوانا گره افجي استاذ وسيتك ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني ناوي خدال ستشكي تنبه ونجي نگرن لوما وجد بجا واني كب ناوي خدي ندن ونجي جوان نگرن برسكه وان انسان وكي غارسون جمع حقك توازن اصل خوي مالك خدايا كاتش جمع توازن ام تشن واني وكا غارسون جمع تشكي توازن ام بلدن وان كا خداش ما تش توازن جوابوي او من عمي حقيقي لهمبري وان مال القيمتار اولنك وان نعمه معني دار ستش توازن يكجي ذكرى يكجي فكره يكجي شكره بسم الله اول دا ذكرى الحمد لله باشين دا شكره دو اورتي دا تفكر فكره فكر شيء يعني التفكر وان نعمه قيمتار خارقه الصنعات جخداي احد السمدرة معجزه قدرتنا وهديه رحمتنا بله دمك ام نعمه خداك ام بخن اوجي بخدينن اوجي جمع تشكي خوازن ام قارصون بلا برد دنوان ام تشكي دنوان هلبت خدي مال اصل خدي مال خدايا اوجي جمع توازه ست تشتا جمع توازه كمان تشتا براكي عبد اللطيف بيامك اوجي سيدا يا شو تخشك ازاح كرت افاده كر اجي بيجي ازاح بكم بله يعني خديه تبك وان مالا وان نعمتها خديه هر تشت خدايا بله انا مثلا ام Diyarbakır'da ام بيجن ام دي كيلو ام بيجن ام سيفاد استينن دنري سري كيلو ki mer باغنوت كيدي ده دي كيلو دي باغنوت دنري ابان دي باغنوت ام ددن çi وان سيفا ام بيجن Amasya hatme vedere دناباوي دا حق نقلیه هي حق خديه باغچه Amasya'yı he حق ilacavi heye çizanım حق tablacıya vedere heye yani van bir bağnotu emdedin ne hakkı sevaya
hakkı vanı kud arada vanı kud hizmet kirne işira hakkı vanı yani hakkı sevaçiye xodi be peravan sevad demerif hatta Risale-i Nur'da tiki hoşik dibece dibe mesela avan sevaban hinara avan fekiya kud hazinar xode da çene buna xode bir rahma xo ikramı menekirna ana ım 5 kuruşa ım 5 hinara ki digirin xode çene kirna meteveki dünyayı bidana dise men garbu hinara ki buxarna benim garbu seve ki buxarna yani jiber bir işte ku ana jvan dezgaha jvan marketa ku em distinin ne hakkı fiyatı van nimeta hakkı van insanı arada jü bahçela hizmet kin van nakliyet kuçetkin ve de dükkanı vekirine ku hakkı van yani hakkı seva emnadın acaba bir hakkı vana çevan nimeta Hazreti Üstad Bey seyretiştim dibe yek eve bismillah yek eve elhamdülillah yek eve fikir yani evçiye dibe mesela kumerim dest bir nimete kikir dest xwarine kikir kumerim bece bismillahirrahmanirrahim yani ez bina ve xwedê ez vî nimetî dest pê dikim ku bibêje ev ya dibe zikir dawiya evî nimetî ku bibêje elhamdülillah ev dibe şükür dibe elhamdülillah Risale-i Nur'da hoşik izaha ki elhamdülillah heye yani çıka hamd hene çıka şükür hene çıka pezin hene çıka sena hene tevveki evana layıkın vi zatik mercerat be xwedê ben elhamdülillah ev mani qastikin yani yani şükreci o medha xwedê jî do ortaya da jî have ku mesela gavadnekte izah kir yani avan dara avan meşina avan hayvanata men asnakin hayvan jmetinin nizan ihtiyacı yemeçine fakat ku nizan ihtiyacı yemeçine jî disar jbuna hizmet ame jbuna fayda me jbuna arzu yemet neri xwedê wan istihdam dike yani fikir eve ku vana nikarin cimara vana çekin xwedê vesila wana ji rahmeta xwan jiwan xazine xud ikram medke meriv ya jî tefekkür bike meriv ya jî bina aqlê xwe bina hişê xwe li ser wî düşünce bike jêra dibe tefekkür yani fikir meriv zana kesba destê însanî vana jî ji mitfaqa qudrata xweda tenê wê çaxê ew ya jî dibe şükrî wî peki xwedê sê heb ücret tajme distîne belê pekî îro ehlê dünyayê pir însan gafil bûne gelek cara pere didin xarsona fakat xwediyê mal xwedê tişkî nadine ka misala wan çawa ye belê maçkirina nigê merivek bêçare ji ber hediyekî padîşah ji tara tîne û asıl xwediyê mal bête ihmal kirin çiqas bêheşîtiye aynî wîsan xwedanê nimetê dunyewî zahirî were medh û sena kirin û asıl xwedanê nimetê heqîqî bête ihmal kirin ji vî hezar car zêdetir bêmejîtiye ey nefse eğer ehmakîkî wiha naxwazî bi navê xweda bide bi navê xweda bigre bi navê xweda bimeşe bi navê xweda bihece veselam tê femkirinê ku madem em pere didin garson o ku ji hezar yek para wî duyî tiştê de tune sirf çend deqeya daya ser malzemê xwe daya ser textê xwe digerîne xwediyê mal ji sedî not û ne xwediyê mal ew e heqe ku em wî jî gere mutlaka tişkî bidinê di serî da bêjin bismillah di paşîn da bêjin elhamdülillah di ortê da jî di nava wî de jî em zanibin ku avana nimetê xwedan e ez ne layıqê vê îkram û hürmetê me feqet xweda bi destê dara bi destê heywana bi destê heriyê van nimeta ji ma tîne û erdê ji ma kiriye sufla nimet û tudbê qey ez lay padîşahya me û xweda ji me re hazir dike vana jî meriv zanibe ku ji rezaqê kerîm tenê meriv wê çaxê wî nimetê ji min'ûmê heqîqî zanibe û meriv şükür bike li ser wan nimeta wê çaxê xweda jî ji me re dibe ey ebdê min helal belter ilte انت عبدكي شاكري نه عبدكي نانكوري مچوا دنیا اشترا کریه سفرا نعمت اجا ور الديار اخرته از هنا ابد الاباد دا از اجا جنت خوشترا احسان بكم لويجي تدبير مسافر من او تعبدكي من راضي مردي ور هندا من تكفنا عباده من صالح حلال بشترا تا امتحان الدنيا قزنج كر اجا وچخي خدا قالك اكرام واحسان لانسان ك انسان جي پر تراقيت ك لوی درا گدایه لوی درید به آقا به سلطان به پادشاه خدا ما و تمام مسلمانا جفتنا آخر زمان محافظه بکه و ما تماما برساله نور بده هشیار کرن اگر که قصور کیمه نقصانی کیمه کیمانی کیمه لوی برنامه ده به
ام مبتدینه ویا جارا عوله خدا حسکه جبر پیدا ام هنا هنگی حقیقت daha خوشتر هی مستر دلالتر ام ج تماشاوان خورا تقدیم بکن ام دیسا جی ایشف شوا بمینه خوش و خیر و سلامت بمینن İnşallah.